Ja, via le tua i le nea fiafi. O tai le tua, ilo nā lofa mno nā ngalelei. Ia ono le nei aso whape nā ona maua le ava noa e laiva tua i le tātou pol kalama. O tai fo i le tua ia ono ava noa sisi o tātou maua. Ia o tātou whelua i e nea fiafi lungo te penga whailangi. Ia e mua aila ona avele vi inga ma tai ma le whaamanu i le tua. Ia lona pui pama lona leo ina o i tātou i le nei aso. Ia tari tonu ia o le nei fwoi aso sa tātou whea ngai e i ma whe au ma ngā luenga. Le amatanga ina fwoi o le nei vai aso i ngā luenga. A tai i le tua i lona pui puinga. Ia i lungo a wala tele vave sa tātou uia. Le ngata fwoi leo te tonu whale whai ngā luenga. Le ngata fwoi leo tonu a inga. Po whea lava le mea sa iai le nei aso ia ai whaftai le tua o lona pui poinga ia te oe maa. Leo ua malamalama whai ule nei aso i ngā luenga. Ia ua lata fwoi ona mau atu le malamalama. Ia ai tātou whea ngai ma le pongisā. O le ia o le vi inga maualunga ma le whawhitai i le tua. Ia ono ua tātou maua le nei awa noa tātou te wheiloa i ai. I lunga o tātou pol kalama. Ia po lunga fo o te penga whailangi le ne fiafi. Lea ia o le whaftai sili nai ave i le tua. Ia ona o le ola ma le malosi. Ia ua tātou maua i le ngata fo i lea. Ia o le awanoa ua whape nā tātou wheiloa i ei nei aso. Wai tātou te le tau mate po o le po o a fuanga po me tutupu le nei aso. Tātou te le iloa me tutupu ai whaftai le tua. Le ua tātou whelua i lumo nuu ai leo tua. Nuu, te tonu fo ia inisio fo io nei o tātou a inga ua a whea i le malanga o le maliu ma le oti. Ia pa maise atu le anganga o le atua. Ia le eisesi o tātou e whai loto a Paul me ia whape nā ona whaamawhana atu le anganga o le atua na i o tātou a atua. Ia ona o lea ua tātou wheloai, le ua e ai mai o ai atu. Ia ua tātou wheloai ma le manuia, ma le alofa, ma le anga le lei o le atua. Ia i le neia fiafi lunga o tātou por kalama e pei ona masani ai asungo fua taitasi. Ia o le tātou por kalama, ia o le Jesus is the Answer Podcast. Ia mo oe le nea fiafi. O lea ia o le sevi inga ma le whaftaimna e ave i le atua. Ia i le nea fiafi. Ia o te fia whatalofa atu le nea fiafi. I le whioi o tāna lei i sunga i whawhia ngainga mo tau whaletua. Whatalofa atu le por kalama i le nea fiafi mo o tau. Whaftaina o tau ngalue i le ngaruenga le atua. Whaftai fo i la o tau nofo te talo. Mana tua pea o tangata i luma o le atua e ala i le te talo. Whaftai fo i la o tau tapoa inga. Whaftai fo i le upo le atua o tau la unga ina pea i le aso sā ma le aso sā. Ia awa anganga o tangata ina ia whape nā ona malosi i le ngaluenga le atua ma whaia le fina ngalo le atua. Ma ia whape nā ona tu mau pea maolo le ola fa le anganga. Amen. O le ia whatalo te kalama ia te o tō ne i o sunga i whawhia ngainga ia mo o tō whare tua. Ia whaftai o ila o tō nofo talo fo i awal tātou por kalama. Tari tonu o tō te talo pea mo le nei por kalama. Ia ina ia whape nā ona aua pea noa ina tua tātou por kalama o te penga ina ia whape nā ona o ele malosi awal sa i ili le upo. Au tātou por kalama ina ia penale anganga o Isu. Ea e whaatalo whatuai por kalama i le nefiafi. Po whea lava se mea o kolope o le nei lalulangi. Ia
o lo e ngalue ai ma e tausi ai le lafu ma moe o le atua. Ia whatalofa atu po kalama. Ia ili ne fiafi tari tono lo tau ngaluenga fo i le whaingo fie. Amen. I le whaingo fie. Ai te talo pe i le atua ina ia iai le nganga pa ia o le atua na te wheso soani. Ia au wafo i la o tau tiute wha le whai whi au. Wha le au na le atua. Whai masuli o Yesu. Whai masuli o le atua i le laulangi nei. Ia awalo na fina ngalo. Amen. Ia maua pia le tau whapa ia. Awale tau singa le lafu maa moe le atua. O lea. Pa mani tele le atua mpa talo whatu por kalama. Ia ile ne fiafi. Ia o tau sunga i whawhia ngainga mo o tau whalitua. Ia e vea fo ile ne taimi ia o te talo whatu fo iai. I si au whaiwhi au po sa ta maa wha nganga. Na iau mātua wha nganga. Le sunga le whawhia ngainga. Polito ina ia Wesley isa take ma le whalitua ia tau wā ili nea fiafi. Patalo whatu tātou polkalama ia te urua na iau mātua whale nganga. Papitai la o lua nofo talo. Le ngata fo i mō au ia e maise le polkalama. Papitai i la o lua so swani fo i le upo le atua. I awa fo i le sa i le upo le atua awale au nanga i lungo te penga whailangi. O lea ia e whatalo whatua i polkalama i le nea fiafi ia te urua na iau mātua whalea nganga i le nea fiafi. Ia, le ngata ho i lea, ia o te whatalo whatu i au sina sina o si o tātou watunu. Na i o tātou ta māma tina mātutu o si o tātou watunu. E le misi al whatalo polkalama nei na i o tātou mātua. Na i o tātou tinama ta māma tutua. Aisea, ona o le lātou tapua inga. E le tū māma ina le polkalama nei le tapua inga o na i o tātou ta māma tina mātutua. E ea le tala ho inga le afua mai maunga le manui o le no. E afua mai fo i maunga te tele le manui o a inga, manui o e ka le sia. O lea ia e whatalo whatua i le polkalama i le nea fiafi. Ia te o tau na i o ta māma na i o tina mātutua. Whaafitai la o tau nofo te talo. Le ngata fo i lea whaafitai la o tau tapua inga. I o tama whanau te mi uma mātou te uru whafu atu ai tonu o tātou maota po o tātou lawa. A wāwhi au mga ruenga. Le ngata i leo le tau tua i le mālo. Le ngata i leo le tau tua i te tonu a inga. Whaafitai la o tau nofo tāpua i mala o tau talo. I le sili lama ta ina i lo tāpua i o lea. Ia e whatalo whatua i polkalama i le nea fiafi ia te o tau na i o mātua. Mātutua na i o ta māma na i o tina mātutua. O whea lama le mea e mā ua ma e mā tamata mai e le nei polkalama whaakewisianu. E tala ina atuai le upo le atua ma whailoa atuai le lei o Yesu ke viso. I lungo nei polkalama whaafetai tele la o tau tapua inga. Whaafitai fo'i la o tau lo la o tau no fo talo le fatalo fa tuai por kalama ya ile ne ya fiafi mo o tau ile ne fiafi saula io sa fatalo ya na io tatu ainga wo me masanyo nei por kalama fa inga o le Jesus is the answer podcast ya ilungo te penga fa ilang fatalo fa tatu por kalama ya te o tau fa taila o tau paptaila o tau lango mai le tātou pokalama e ala le sharing o le tātou pokalama i lungo lo Facebook ma lo YouTube i le ngata fo i lea le lango sua i le whapena ona whaalawa i tele antu le tātou pokalama i lungo te penga whailangi ina ia whapena ona i aisea nganga e manu malo mai le upo le atua e ala mai le tātou polkalama. Amen. O lea e momoli atua ila ua nganga whaafitai malo wha malo ia te o tau. Ia e le ngata ho i lea whaafitai la o tau sangisangi mai lungo le tātou polkalama. E tari tono o lo tau o mai lungo le tātou polkalama e le o au e le o le polkalama a le upo le atua. O le mea whaasisili nāna ma whaatāua o le upo le atua. E le o le tangata.
e le o le ngā luenga fo i o tangata fa mele upu, fe mai, e le o le ngā luenga ina ia mita mita se tasi, o lea, ia, tari tonu, o le anganga lava o le tau o mai, ma tau sangsangi mai lunga o le tātou pokalama, ona o le upu o le atua, ona o le ngata fo i lea, o le la o tau fesoswani ina ia whapena, ona shea atu tātou pokalama, ona lo tau nau, ina ia so o le lanolangi le upo le atua. Tari tono o lo o iai se tangata po se tasi o lo o mapatia se loto i le nea fiafi. Tari tono o lo o iai se tangata ua mo o mia le afoi. Mo o mia le soswani mai le atua. A o lau sharing o le tātou porkalama i le nea fiafi. E tau nuu ai le upo le atua. Ma wha marosia tuai ma maluatu ai le upo le atua e suia se anganga ma tue wha manosi se anganga ua mapatia i le nea fiafi. Amen. O le au ngā o lau soswani nā o tātou porkalama. Ina ia shea atu tātou pokalama, tātou te rei loa o lo o iaisi anganga o lo o mo o mia soswani e ala i le upo le atua. Lea e whaatalo whatu ai pokalama i ate o tau, i le nei a fiafi whaatai la o tau whaatanga ina fo i o le nei pokalama i to tono lo maota. Tono lo ta avale, po whea lava mea o e maua mai e le tātou pokalama i le nei a fiafi. Moli atu le anganga whaatai ma whaamanuia tele le atua i ate o tau ma whaatalo whaatu le tātou pokalama i ate o tau le nea fiafi. Ia ona saula i o sau whaatalo wha. Ia i le paso le tātou pokalama. Ia le to fine ia fina i le nea fiafi fina. Whaamanuia tele atu ma whaatalo whaatu le tātou pokalama i ate o le nea fiafi. Whaatai tele lava pas i lau nofo talo a wale tātou pokalama le ngata i lea whaptai fo i lau tapo inga. Ia i temi uma e whape nao na whae i nā tuai le tātou pokalama. Lea whamanuia tele lava le atua i te oe le pasi le ne fiafi. Ia bia le atua, amen. Tari tonu ia oro o manuia uma i tātou le alofa ma le anga le lei o le atua. Ma o sa ufa tu lima po sa ufa ta lofa fo ili nai le ne fiafi. Mo o to u malava o maua le ava no e mai mo mai ei dungo o tātou pokalama. Pea lava le meo torope o nei langi o e ua mai ei pokalama nei o le Jesus is the answer. Whaatalo whaatu pokalama i a te oe le ne fiafi. Pa manu e tele lava le atua le ne fiafi i a te oe. E ala i lau whaalongo i a maro mai moa mai fo i le ne fiafi lungo o tātou pokalama. A wase upa maanosi mo oe maa ui lungo ta penga whailangi i le nea fiafi. Amen. Ia o le tātou pokalama masangi ani nei o le asong fua. Ia pei on whaatulanga ina. Ia o le fua le ilewa o na tau mai fo i a inga. Ia tau fo i sauni tātou pokalama. Ia e sa whea ngai fo i mawhi au mga luenga nei aso ia ua i umalmanuia. Le ua toi tātou whaatasi nea fiafi lungo o tātou pokalama. Tai le tua i le ola ma le malosi le nei aso sa fia ngai e mga luenga te tonu foi ia e inisi o tātou a inga o lo o whapena o whato a usu i ngā luenga nei taimi o le fiafi talo i le tua ina ia whapena o na iailo na puipuinga ia te oe a wai a ngai atu ngā luenga pou e fia ngai foi mga luenga i lava i nei taimi i talo i le tua ma whapena o na avatu le malosi ia te oe ia e te tautua ai ma e on sai e ia wā fo i ngā ruenga o nei fiafi. Amen. Ia tātou fo telefo i tātou ia leo o tātou tau nuu mai i a inga o mā nawa ngā ruenga o nei aso. Awane i ngalunga aviso whaftai i le atua. Awane i ngalunga aviso whaftai i le atua. Ono leo a i umanmanguia ngā ruenga o nei aso. Amen. Ia ai tarito matango fie me uma matango fie me uma ia o le nei foi aso ia o le upa malosi foi mo i tātou ne fiafi ia e tātou te whaalongolongo ai le nganga pa ia o le tua le nganga pa ia le tua nan te whesosoani mai ia te au
e ala i le upu o umauna o sauni e whai ma wha ma nosi anga mo i tātou le nea fiafi a wano tātou wola au auna i le atua. Amen. Ia, o le tātou po kalama pe o na wha i loa tupia, o le tātou po kalama o tere o sau i lunga o te penga wha i langi e tawa nau mai lau tangata ma tau mawhai e whainga leo te tau mawhai ia o posi aku o e sui no o ranga ma e folo mai le mea leo ke whaia ma le ai e leo le anganga ma le ano na o le tātou por kalama ia haua ia mono uora au auna i le atua sa o ola i le lalorangi ma sa o fia e whai mea o le lalorangi ma tu ina naunga o le rangi sa o learn ai foi ma kele foi mea sa o waaia ma sa whapenganga o ui ai a o whapenga o ui lalorangi ma o fia i mea o le nei lalorangi lea ua whaonga inga o ele tua ma ua e lili o ele tua lo uoranga ma o te tari tonu foi i lo uwara a wina ma le whaonga inga ele tua ma le vision ua tuu mai ele tua i a tia e ana i le por kalama nei o te sau e tāla i atu ma wha iloa atu le mea sa o experiencing mai le teimi sa o iai le lalorangi ma fianga o le lalorangi ma experiencing fo i le mea fo inga le o le sau o le anganga tangata o le ola i le anganga ma tāla i mai le upo le tua ai e ti ngā i le loto o le tangata fo inga le o lo ora ma whaia le ko inga ngaunga o le lalorangi ma tau ma whai fo i e sau i le atua. O mea malava na sa o experiencing. Ngā o experiencing le o langa ola au auna i le atua. Sa o experiencing fo i le o langa e fia e whai le ko inga ngaunga o le o langa. Ma mea o le lalorangi. Both. Spirit. Mea o le anganga ma mea o le tino. Ngā o experiencing mea i e lua. Sa o sau i le akua, o koe fo i le lalorangi. Uma mea le lalorangi, koe sau i le akua. Le ngei ala kaimi a koa ngā fo inga le ngā whea lua i solo ai le oranga. Le luaku, sau le luaku. Le ala ua ave ua o learning. Ma ua whaonga inga e le tua lo tangata, ma ua suina e le tua lo uolanga. E le suia se si lo uolanga. Nobody come to me and tell me, no. Nga sui e au lo u, nga walua au i le tua. Nga kakai fo i e le tua au i le mea e iloa ai. E whaonga inga e le tua, ma whaonga inga e le tua. E wha ke i e lo tangata. Ma koe sui ai lo uolanga i le tua. O le mafuanga fo ilane na le wo saua i lunga o te penga whailangi. O le vise na umai e le tua, o te sau e wha ilo atu. But at the same time, o te re o sau fo inga le tau mawhai e wha malie lo roto. Peke whaorainga, peke le whaorainga, I am not here ki sau e kau wha malie lo roko, no. O mea ua haoa o ina ia o ele anganga pa ia o le atua, ma mea ua whaatonu ina ia o ele anganga pa ia o le atua. E ana i le o ranga sa o iai. Ma le suia ina e le atua o roo o ranga. Ma le upu o le atua ua o whaitau ai, ma le sosoani o le anganga pa ia o le atua. O rao ngā luenga na o te sau e whai. Ao se mea o te sau mwhai e sau e fosi oe ma tau mwhai e fosi atu oe liliu lo o ranga ma tu ranga whapenga o le mea ngā o le mea oe. That's your decision, that's your choice to make, not me. I'm here just to tell you what the Spirit of God tell me to tell you. The Word of God.
Amen. O te leo sau fo i e tam whai e o kingia o i leo langa ngai ke o lai. Amen. I'm not here ke sau e makwa e aku ia ke oe ma wha masingo oe. I'm not here ke leo sau e ke wha masingo oe. O le upu o le atua na te wha masingo ina oe. Not me. Pau ala unga luenga la ufai o la usau ke apa i aku ma wha maalosi atu oe. I le upu o le atua. Ma wha i loa atu le lei ma le matango fi o Yesu ke viso. A o mea te whaia, i lou o langa ma loutu langa au na i le atua, ma loutari tonunga ma le lotu, ma le kalesia e te iei, that's your, o mea tonu na i a te oe. That's not my business. Amen. O le anganga le nā o le tātou polkalama, ma le anganga fo i la, o lo unei tangata. O te saua i lunga i nei te penga whailangi. Ona o te sau o te share atu ia te oe le upo le atua. Ma le matango fie le suinga ina e le atua o lo oranga. Ma o sau o te apo hai atu ia te oe. Le uso, le tofine, le tamā, le tina. O lo whapena, o lo pungsa pea. Whapungsa inga e le ti apolo. Ma whaonga inga e le ti apolo. I mea o le nei larurangi. Amen. O le anganga tonu nā o le tātou pokalama. Amen. Pe ono o whai atu. Te reo sau e tau whaamalie lo roto. O te reo sau fo e choose side. No. O a mea nganga o learning a mai leo langa sa o iai. Mea sa o wa ai mai iai fafo a o wola i rangi. Ma o wa ai mai tonu o whaolatanga. O a mea sa tutupu ai le nā i le mea le nā sa o wa ai mai iai ma o experiencing. Ma le teimin sa o whaola ina ai ma ua toi a vea o ma matali i a le atua ma ua whaonga inga o e le atua. Ino ua o toi whaola ua toi a vea o ma tangata fau. Le ua o toi wa ai fafu le o langa sa o iai. Le ala o te sau e te wha share atu ia te oe i lungo o te penga whailang. Because I know somewhere, o o iai se tangata. O o lai leo langa sa o iai. Amen. Leo langa foi iai. Leo langa sau i le atua koe alu le laurangi. Sau i le akua koe alu le laurangi. Fia i le akua koe alu koe whai me le laurangi. Koe sau koe ka alo i luma o fufonga o le akua. Le wha maongi i le akua. Mea o mangi. There's a reason why nga ko mai e le akua i a ke au. Le vision ne o ke sau o ke whaasoa i lungo ka penga whailangi. E sea. Sila fia le i le akua leo langa sa o iai. Ma e sila fia fo i le akua. Ua ia ke au le malama. Ma ua ia ku inga mai fo i a ke au se avangoa. O ke wha malosi e se uso po se kofa finge. Po se ka mafo i ma se kinga. O lo ola i leo langa sa o ola mua ai. Amen. A le suinga lao leo langa ma lo tali e ino o lo muli mauma le upo le tua i lunga o pokalama. O le mea na o le mea oi. O le anganga pa ia na te fisosoani ia te oi. O le anganga pa ia fo i o le atua na te suia o lo langa ma suia o lo mafaufau. Na te wha malama fo ia te oi le upo le atua. I'm just sharing. I'm just sharing you the word of God. I'm just sharing you what I experienced when I was in doing worldly stuff. Amen. O lo tau mawhainga nā mo oe. E leo sa unga luenga la. Ne ia o mika. Au le anganga pa ia o le akua ma le afionga le akua.
O le mea pikusili nā o na tā ua. Ia e talia. Ngaua. E i tangata ua. Ua tele le malama lama i tuspa ia. Ua levanga ngā lua i tono na ngā luenga. Ke sau lora ia e sau wea solo. E sau wea solo la unga solo le keiro. E iloa e le anganga mea o le anganga. E iloa fo ila e le lisi anganga, lisi kangaka o le ola i le anganga. Le mea lisi anganga la e fai. A sau la le kangaka fo inga le sau la la unga mai ma fai mai. E ke iloa mea o le anganga. E ke iloa upunga mai le anganga. E ke iloa le mea nga sau mai fafo fonga o fai la unga o mea nga mai le anganga. E ke iloa fo ia me la sau kongo le fofonga o kangaka o lo launga ina le upu ma ta la ia tu le upu. O lo sau i le mpoto ma le experience i le upu o le atua. Amen. Na ua i tangata. Ua i tangata. O tangata la i e sau e wha ngalo ngā poko. Ma le malama i le tuspa ia. E ngoa ma se wha lango ma te talo i le atua ma wha lango i le anganga pa ia na te tala noa mai ma kangaka la ngā. Le wha ngā le poko. Ngā ua le si mafi mea whenga le wha pe ua levanga ngā lua i kongo ni ngā luenga. Sau lola ia kuur kuspa ia. Ua le wha ngā inga kuspa ia ua le wha lango ai sau lo i lunga le poko. Wisdom. Sau lola unga kule upu. Kelo. Ala ngonga e kangaka le ki ngā o le loko. Kelo aho o ngā mawhakia le loko o lisi anganga. Aisia, o ngā lehe malama. Lehe malama le lisi anganga. E le o se mea e mai le anganga lo. Mea fo inga o ke saue. O ke whai keke. Airi a makar kako pokalama. Kemi uma e whairi kako pokalama. O ke kakalo i le kua wha mole. Aua nge i whakanga se mea e le au mai i lo wanganga pa ia. E ia whape ngā o ngā whao ngā le anganga pa ia. E launga ina le upu ma wha soa atu le upu. Pei lau le afi nei. Te talo i le atua wha mole e le atua. Au mai le anganga pa ia o rau fio. O te whaalango ai. Aua ne i whaatangaro poto, maro ui loa. E fola pe i whaamanosi e le upu. O rau fio i lungo te penga whailangi. A ia whaanga le mana o rau anganga pa ia. Ina ia la ngona e tangata. Ina ia la ngonga e kangaka. Le pai atu o le fide mu o rau upu i o lato loto mo lato finangalo. Ina ia whape nā o na talia ngō fie e tangata. Lau upu i te tonu o lato loto. Ina ia whape nā o na manu mālo se anganga. I lau upu. E ala i whaalango atu le anganga pa ia o lau fio. Le nei lafiafi. Tatou whaamalosi. Whaaleanganga lo whaalongo. Whaaleanganga lo whaalongo i tatou whaamalosi le nei fiafi. Auangi whatangale ti apolo. Auangi whatangale ti apolo i whaati ngā i lo mapofau. Malo loto. Amen. O a mea ole a whape nā na whaima whaamalosi. Pole ale upo le atua ole a whaima whaamalosi le nei fiafi. Te talo i le anganga pa ia o le atua. Ia whape na ona sosoani i lo tangata. Whaamalamalama ia te oelo na mana onga whaamalamalama ia te oelo na upu. Ina ia e malamalama ma ia whaire upu ma sosoani ia te oe.
pai fo i masosoani fo i lo wola fa le anganga, ma lo wola au auna i le atua, i le ne fiafi, i lungo ta penga whainanga. Amen. O le tusi o le amau maili tātou upa marosi ne fiafi. O le amau maili i le lua kerenito lo na ta upa tolu. Alo na fai upo sun mai fitu. Tasi al fai upo. Tasi al fai upo o le a fai ma faa marosi anga mo oe ma ilo tātou wola au auna i le atua. O le fai upo fo i mai le afionga pa ia le atua o le a tātou tala noa. O le a fai le ma sosoani i lo loto mafatia. Pe sosoani i le mea o lo o whape nao lo o whai ngatā ia te oe ona e sau i le atua ma open lo tangata i le atua ma lo loto i le atua. Amen. O lea i whaamanuia le atua i lau whaalongolongo i nea fiafi i lo na upu. Amen. Lua kerenito lo nam tā upu tolu whai upu summa fitu whai mwhapea. O lea lii o lea nganga ia. O le mea e iai le anganga o le lii. E iai fo i le sao lo tonga. Amen. Pai mai, o le lii o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le lii. E iai fo i le sao lo tonga. Corinthians 3 verse 17 it says, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Pai mai, o le atua o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii, e iai fo i le saulo tonga. O longa winga, o oe maa u le tangata whaola inga. A iai Yesu i o tātou o ranga mo tātou wola, a tātou talia Yesu e avea mo tātou i ma tātou whaola. I o tātou tangata. Le ngata i le a tātou talia fo Yesu i to tonu o tātou ainga. Oro o iai le saulo tonga. Amen. Onga o Yesu o le saulo tonga. O le atua o le saulo tonga. O mea e iai le anganga o le alii o lo o iai fo i ma le saulo tonga. Amen. Ua tātou maua le saulo tonga ina ua maliu Yesu ke riso i lunga o le satauro. Amen. The true freedom is here. O ai, o le atua. O Yesu ke riso. Le upu o le atua. Le afionga pa ia le atua. O lo ia te oe le saulo tonga le atua. O lo ia te au fo i le saulo tonga pe a fai e tātou te ola mo Yesu ke riso. Amen. Everyone thinks about freedom differently. O tātou uma lava e ese uma o tātou mawhauwhaunga i le mea le nei o le saulo tonga. Most people would say freedom is a virtue that should be assault. O le tele o tangata e whai mai o le saulo tonga, o se I unga le lei e te tau o na sailia. Amen. But that idea changed depending on how it defined. A lot of people think freedom is the absence of restraint. We are truly free when we are free from things that hold us back. Other defines freedom by our human will. If we can choose what we want, then we can be free. Amen. These ideas are a bit different from what we find in Scripture. O le saulo tonga le tātou te manatu ai. E te wa ese a tātou ma tātou whauinganga o le saulo tonga. O isi tangata e pe whakaikainga. A whaisau long, pe fia se long,
Ngai kongi. Ngai whapea ifora iwa e poronga i konginga le long. Ale taimi la e umai o ngai konginga le long lea. O ngai whapea ifora ia. O e sa o roto. You finally preach. You finally wa mwhainga e maangawa. Aisea, o ngā rewa ia te oe le sa o rotonga. Ina ua uma o ngā kokongi le afe o maafe o le long sa e whaia. Po le a se mea o loo whapenga o loo whai ma poronga ia ke oe. E uma longa whai le nā mea o e whapela ia o e sa o roto. E ese la ma le sa o rotonga o loo whai mai ele tuspa ia. Ese. O le sa o rotonga o loo whai mai ele tuspa ia. Whai mai, according to God's word, freedom is found wherever God is found. Freedom is found when we live according to God's original design for our life. Amen. When we begin our life with Jesus, He gave us a new heart and a way to live. Amen. He also sent the Spirit of God to live within us. Le taimi ina ua toi a fio Yesu I le langi. Sa ia a wina mai le anganga. Sa ia a wina mai le anganga mo oe mau. E whai ma pesosoani I o tātou o langa. E whai ma pesosoani I o tātou o la au auna I le tua. E whai ma pesosoani I a te oe. Ina ua le taimi mo mua wa e talia Yesu. Wa avea Yesu mo whaaola. Pe mei ona awina mai le tua I a te oe le loto fau. Ma le anganga fau. E te ola ai. Ma le awala ma le olanga e te tau ona e ola ai mo le tua. E le ngata I lea. E le ngata I le saurotonga na au mai e le tua na ia te oe. Na ia awina mai fo I le anganga pa ia o le tua ia te oe. E whai mo tātou fesosoani. Amen. Whai mai paulo le tātou tusi na whatau whai tawina. Paul says that whatever the Spirit of the Lord is, there is true freedom. That means all of us who believe in Jesus have access to this freedom. O tātou uma o loo whapena o loo ola mo Yesu ke wiso. O loo ia I tātou le ki, e tātou te maua ai le saurotonga lea, aisea. Ona ua ola ma ua e whaatanga ina, Yesu ke wiso, e avea ma ua lii ma o whaola. Amen. Ua uma ona totongi lea tua. Ua uma ona totongi Yesu o tātou wangasala, mo tātou se I lungo le sātauro. A le saurotonga nā le te maua ma umo. O le saurotonga fo ina e tātou te mawhai ai. O na tātou talia Yesu e avea mo tātou alii mo tātou whaola. Amen. O le saurotonga fo ina e mawhai e oe le tangata. O loo whapena o loo whaonga inga le ti apolo I meo le nelarang. E te saua I te talia Yesu ke wiso. Jesus gave you the freedom to make your own decision. Whai yano oe, oro oe, whiwhiringa. E le whailonga inga tangata Yesu peke anga sala pe a e tuu e le atua le avanoa I a te oe. E te whiriwhiri ei pe te talia Yesu e avea maua lii mau whaola pere ai. Pe te taritonu I a Yesu pere ai. Amen. Freedom doesn't come from doing whatever we want, but from living according to the Spirit of God
who lives within us. Amen. O le saolotonga e te tau ona tātou, tau ona tātou saoloto. O le tātou whaia o le whina ngalo o le atua. O le tātou whaamaoni e whai le whina ngalo o le atua. O le avatu o lo tātou wola, mo lo tātou whaamaoni le whina ngalo o le atua, tātou te maua i le saolotonga lea. Amen. Ia tātou whaalongolongo i le anganga pa ia o le atua. Ia whao ngā le saolotonga wa au mai e le anganga pa ia le atua i a te oe. E te whai ai le mea e te tau ona e whaia. Amen. Freedom doesn't come from doing whatever we want. But living according to the Spirit of God who lives within us. Amen. Paul goes on to say that those of us who belong to the Lord should spend time in God's presence. It's only when we sit with God daily that we are transformed by Him. Through God's word and talking with Him, we have access to true life transformation and true freedom. Amen. A e fia maua le saolotonga. Sau e avelo wora i le tua. E leo le saolotonga i meo le lalorangi. E leo le saolotonga i meo o tātou whaia. E leo se saolotonga mai te tongo o tātou ainga. A le saolotonga e au mai i le tua. O lo wola au auna i le tua o le saolotonga. O le talia o Yesu ke riso e avea mo wali i mo whaola. Amen. E leo le saolotonga o meo le tino. E leo le saolotonga o meo le neila lang. E te fiu e whai meo le neila lang. Tātou te fiu e whai meo le laulangi nei. E tātou te polonga. Amen. E tātou te polonga. Amen. A olo sau e ave lo wola i le atua, ma whao ngā inga oe e le atua. Ma tu ina atu lo wola i le atua. Ma avea Yesu mau whaola o le ngā e te waai e le whaamanuyanga le atua. Ma ua whaasa o loto ai e fo i e le atua, lo wola whaale nganga mai i le ora whaale tino sa e iai momua. Amen. Ora sa o loto mo le atua. O le mea e iai le atua, e iai le nganga. O le mea e iai le nganga o le atua, o lo o iai le sa o lotonga. Amen. Po le ala le tele o whaafita uli, ma puapua ngā e o mai ma e savalia i le aso ma le aso. E te maua pēr le sa o lotonga le atua i lo oranga. Aisea, ona o lo e tu mau i le atua, e te whaamaoni i le atua, e te tatalo i le atua, e te whaato ese i le atua. Amen. E te maua i pēr le sa o lotonga. Amen. O a mea o lo whaapolonga ai lo tangata i le nei vai tau. Pia si kaleki. Ore kaa. Ole le kea. Ole le alu se loku. Wao mea ia le whaapolonga o ka kukangaka. Ngā upolonga i foi. Lioi. Peo ngō whai aku. Ngā o wala whai ma o fia i meo le lanulangi. Sa au polonga ai. Ngā o polonga ai ai. Ai sa iai tangata sa ta talo mua. Sa iai tangata sa mana tua pero tangata i le tua.
O lo tatalo na. Lea sa o toi maua i le nganga o le tua. Wa o le la vā ola i mea o le larolangi. Wa o fiu. Wa o fiu e fai mea o le larolangi. Wa o fiu e fai fie fianga. E le o maua se sa o lo tonga i lo loto. Amen. E o i te tonu o lo a inga. Wa o fiu e fai lo a inga. Wa o fiu e te talo i le tua. Au te rei wha maoni i le tua. Ai sa o poronga o lo poronga lo loto. Ai sea. Ona ele i moni lo walofa i le tua. Ele i moni lo sala mo i le tua. Amen. Ai ina ua o whaia se whiwhiringa moni mo au. Ina ia o le lei ma le lei lo ainga. Ma ia o maua sa o lo tonga, ma ia maua se sa o lo tonga i te tonu o lo ainga. Ia awane i to iai se ao ti apolo ma tau ma whaile ti apolo e whaaleanga ia te au ma lo ainga. Lea sa o anu ai luma o le tua, ma o to tuli, ma o whaato ese i le tua. Ina ia toi au mai, seisi awa noa moa, te ia o maua le sa o lo tonga. The freedom from God. E teiro. Ina ua o toi sau i le tua, to tuina atu lo tangata i le tua, o ngā i nganga o la ngonga ai mo ua o wa ai ai, i le wha maoni o le tua. O mea uma sa whape ngā ona whai ngā tā i lo uolanga, mea sa fia i ai lo tangata i mea o le oranga, wa motu sia uma e le tua. Wa whaasa o loto ina au e le tua, mai ngei mea o le sikareki, le ngei mea o le ingupia, ngei mea o le kaa o le ewa i pāpia ma kūranga whapenga. Sa moku sia e lea kua. O pua ngā ma whainga kāanga uia e au maro a inga i lea aso ma lea aso ua whaasa o loto ina au ma loo a inga. Ona o le whiwhiringa sa o whaia. Amen. O loo whiwhiringa sa o whaia o te sau au mai au ma loo to lua ma loo a inga i le tua. Ina ia o maua le sa o lo tonga lea. Ai le tua i to tono o lo a inga o lo o iai le nganga o le tua ma o lo o iai po i le sa o tonga. But let me remind you. E kako uia whainga kā ma pupo ngā o le oranga. Ai keiro, o le kemi ai ke uia i whainga kāni. E iai ia lea nganga o lea kua ia ke oe. E whesosoangi mai ia lea tua ia te oe. O whainga tā ma puapua ngāsa iai mō mua a o wola i le larolangi, ma o le fia i lea tua, ma whai alongo i lea tua. Ke me ui e puapua ngā ma kua i whainga kā. Sa whainga kā ma kua i whainga. Pawkai i lea kua sa le koe o oro o ranga i le. Ngi mea o whare pui. Ngā o ai fo, ngā o ai la o ranga. Sa o whare pui mō mua. Ai whawhekai i lea kua. Ngā le mua ngā rua sa le ise whaarua pe se whaakolu pe whawha. Ke whawhekai la i lea kua. E le i kura fo ia i lea kua rukanga. Kari kongu fo ia e makamaka ma e whaarongorongo me ngei afiafi tātou u whaasoa i le ne afiafi. Whaamarosi. Whai o ngai mawhakia ro o ranga i mea whainga kā o le ranga o po le arko i ngā trucks, po le arko i ngā mea o ngai whai ma whain kā i a ke oe e whainga le ke saua i lea kua. Kakaro i lea kua. Kakaro i lea kua. Wanga o lea kua e ke mau ai le saolokonga.
E ke le mawhaia fo i o ngā e whaia i lau mānosi le suinga o lau o langa. A e ka mawhai e ke sau i le akua i e whaalangolango i le akua. I e whaalongolongo i le anganga pa ia o le akua e whai mau so soangi. Ia e angapongi i le akua. Ia e salamo ma le wha maoni o ngā sui la i o ngā sosoani mai la i o le atua e sui sui lo moranga. Ma moku sia mea ngai whai ngā kā i lo moranga. Ke leo whai aku ia o i ku ulau sikareki. Ke leo whai aku ia o i ku ulau pia. O ke leo whai aku ia o i ku ule mea ngai ke whaia. Pule a oe. O rau whiwhiringa mo rau pule ia oe. Au ke soani atu ia te oe le nea whiawhi le mana o le anganga pa ia. O rau sikareki mo rau pia ma mea ngai ke whaia ma kūranga whapenga. E avea oe le mārai o le seoli. E avea lo wanganga le seoli. Singa mai mea ngai ke whaia ke iloa, e le sao i luma le sila whanga o le akua. Po le a mea se o e whaia i le oranga ngai ke iloa e le sao i luma o le akua. Pe ke whai ka anga, pe ke kau ma whai e alu le ko o lua o leisi, pe ke kau ma whai e whai le mea le ke le kakaunga e whaia. E ave oe seoli le mea nga. E ke le mau ai se ola e whaavavau. O whao so songa, ma mea pepelo ngā o ki a polo ro wha se se inga i oe. E fia i whaalongonga kingo. Amen. E mā ngai e whaalongonga kingo. A lau fiso swani ia te oe uso to fine ta mātina o mea le nā e ave ei oe i se odi. O aikia ma mea ngai wa whao ngā inga e le ki a polo oe. Inga ia whakau nguu manga onga o rau kingo, ma whai mea uma o rau i rau mawhauwhau. E ave ki a polo o e se oti. Amen. A o lea tua. O lea tua na te whaasa o roto ina o rau tangata. O rau talia o Yesu ke wiso, ma e ora mo Yesu ke wiso. E te mau ai le sa o rotonga. O mea uma o lo pongitia i lo o langa. O mea o lo whaafai tā i ona e sau i le atua. O mea whainga le te iloa wa le toi ai aso mawhau e le toi mawhaia ona tatu. Wana o Yesu ke wiso na te mawhaia ona suia lo o langa ma ka lepe i lalo mea na o lo whai ma whaafita uli i atu e. Amen. Maua sa o tonga. Ia te oe le sa o tonga. Can you identify one or two things that are holding you back from living this way? It may be an unsolved conflict or a recurring sin. Whatever it is, spend some time with God today. O le ale me o lo whawhainga tā ia te oe. Po le ale me o lo whaima ma me o lo fusi ai lo tangata. Whainga tā ona e sau i lea tua. A vele nei po i te mafuta i lea tua. A vele nei a fiafi te tatalo i lea tua. A vele nei a fiafi. E te whato ese i lea tua. Amen. Po le ale tele o wang sala e whai. Po le ale matu ia, ma le mawalunga, ma le lautele, ma le loroto le anga sala na e whaia. Le taimi ai te wha mawalalo ai i luma o le atua, ma e sala mo i luma o le atua, ma ua e wha maoni e avelo tangata i le atua, e ngalo umma e le atua mea na o wang sala. Asking for forgiveness and seeking out your next steps. Amen. Spend time to his presence through prayers and reading scripture. Your life will be transformed if you continue to spend time with the one who can truly change you. Wa ngā o lea kua. Ngā o lea kua, ngā ke mawhaia o ngā suia o lo langa. Amen.
O a whainga tā, o a pua ngā, o lo e savalia, ma whai ma whaalawe lawe i lo uoranga, wana o lea tua na te mawhaia o na suia o lo uoranga. Ta māti nā, usam tu whawhine le nea fiafi. Aua ne e whaapea ifo e lea lofa lea tua i a te oe, ona le tūranga o lo e whaia. Aua ne e whaapea ai longa i toi alofa mai pe whaalongo mai Yesu i a te oe, ona o lo wangasara o lo e fia whai pea i le aso ma le aso. O lo o maua pea lo wawanoa i le atua. O lo whataritali mai le atua i a te oe. Amen. O lo whataritali mai le atua i a te oe. He don't care po le hare ko i ngā ngasara ngai ke whaia. Au le mea mga o ai le atua. Ia e maua le loto mawalalo, ma ia e maua le loto salamo, ma ia e talia Yesu e avea maua li i mau whaara. Ma ia e salamo moni. Ma ia avero wola i le atua. Fia vai mai le atua i a te oe. O fia sila mai le atua i a te oe i lo loto. Po o fea o iai lo loto. Ua lewa o na fia whaasa o loto ina oe e le atua. I mea o lo pua ngā e lo tangata. A o whaawhainga tā o na oe. God is still waiting for you. It doesn't matter what kind of lifestyle you have. Amen. God's still waiting for you. Come. Give your life to Jesus. Ask Jesus to come in your heart. Give him a chance to know him. He's a loving God. It doesn't matter if you know him or you don't know him, or you don't believe in Jesus or you don't. What is matter is open your heart to him, give your heart to him, and accept him in your heart. You know, when you accept Jesus in your heart, God will give you a new heart, a new soul, and a new life. O mea umasa e whaia, ua whaangaloina e le eise angasara ua toi mana tua e le tua. O le lei ngā ma le alofa nā o le tua, ma o le saoro tonga nā o lo mana o le tua, ia e maua. Amen. Le nea fiafi. Pai mai le upu, pai mai paulo. O le alii o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii. E iai fo i le saoro tonga. Now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So if you don't have Jesus in your heart, if you're not accepting Jesus in your heart, ele o Yesu saoro tonga ia te oe. Ele o Yesu saoro tonga ia te oe mau, pe a whai tātou te reta lia Yesu a vea mou tātou ali i mou tātou whaora. Pe a whai e tātou te le wha maoni i le tua. Pe a whai e tātou te le wha maoni i o tātou forforanga. Pe a whai tātou te le wha maoni i le tātou wala awina. Ele o tātou, ele o Yesu saoro tonga ia i tātou. Amen. Au le nea fiafi. O lo fa te tari le tua ia te oe. O lo fa tari tari le tua ia te oe. E watu ia te oe le saoro tonga. O le lalolangi nei o tātou iai ua whai singa whainga tā o le lalolangi. Amen. Tele ngā pisa tangata ke wisiango i lungo o te penga whailangi. Ua sau le tangata whai mailo na taritonu. Sau le tangata whai mailo na poto. Sau le au na whai mai e a maa. Amen. Ua aka mako e mai ei ka ngaka o le lalolangi.
O lo to e mai tangata o lo o whapenga ngā whapongi sa inga e le atua o la tau mawhauwhau o e le ti apolo o la tau mawhauwhau ma o la tau whaarongo. O to e mai le pisa au aunga. Ma whei ngā i lungo o te penga whailangi le upo le atua. Wa kau whai kau po ai e sao po ai se se. Amen. O le upo sa o ai whailo atu. Ua na o Yesu ke riso le ala upu moni maneola. O Yesu ke riso fo i e tātou te maua i le ola e whaababau. E o tala sao ma le tala moni le nā. A whai e te le fia i le neia fiafi. A whai e te le tali tonu o Yesu o le ola. O Yesu o le alo pele o le atua. O Yesu o le ala i tātou te maua i le ola e whaababau. A e le talia i lo loto. Pe te le talitonu, pule lava oe. I don't have nothing against your belief. You believe whatever you want to believe. It's your decision. It's not my decision. But to me that I love God. I am the son of God. He created me. He used me to spread the word of God. Ua ye o ngā o Yesu e tātou te maua i le ola e whaababau. Ua nā o Yesu fo i e tātou te maua i le saolotonga. Ua nā o Yesu fo i nā maliu i lunga sa tauro. Sa malingi lunga toto. Sa tui momo inga lona tino o na lona alofa i a te oe maau le tangata angasala. Ua nā o ia fo i le tangata sa toi tū. Ma toi alu ifo i le langi. Ore fesiti. E ai nisi o atua o lo e tali tonu ai. Sa sacrifice longa ora i lungo sa tau e sui ei oi. Sa ia iso wakua sa fasia e kangaka. Fasia e kangaka ma kui momo inga kingo. Kafere koko i lungo sa tau ma sui ei oi. E iso watua sa whapenga o ngā maliu moi. Nai a te oe lautali, nai a te au lautali. O lautali a te oe, le ai. Na o rau watua sa maliu i lunga sa tau o na o wa na o Yesu ke viso. My Jesus, your Jesus that you believe, is the only one that died on the cross because he loves us. He wants us to get that freedom. Na mana o ia tātou maua le ola ma ia tātou maua le saolotonga. Tātou te talia i o ia a vea mo tātou alii mo tātou whaola. Amen. Pe mai Yesu o lona lofa e le whaatua ia le lofa o Yesu Kiriso. E a lofa ia te oe le tangata sala. E a lofa po ia te au le tangata sala. O tātou uma o tangata sala. E le ai seisi e a mio tonu i lano le la nei wana o Yesu Kiriso. Le ai masesi o tātou e a mio tonu. Tātou te wha le tonu uma i luma o le atua. A o le tangata e fia mai ai le atua. O le tangata ua hofo ina atu lona ola, ma ua sala mo moni, ma ua talia Yesu e avea ma ua lii mau whaola, o le tangata nao e talia e le atua. A o tātou o lo whape nao lo whao ngā ina pēr, ma fia pēr i mea o le tino nei, my brothers and my sister. O lo whaatali mai le atua mo oe. O meo le lalolangi nei, e re iai se saolotonga, e re iai se meo le lalolangi nei, e wha malia ina ai lo loto, e re iai se meo le lalolangi nei e umi, e wha babau,
Le ai se mea o le lalulangi nei. A whai o ngai wha pongsa inga o lo waai, moro pupula, ma wha fia ina o lo roto, ona o mea o le lalulangi ua e waai atuai. E wha ma maolo tangata ma le atua. Awa ne ingalo ia te oe, o mea uma o lo iai le lalulangi nei, e muu i le afi. Amen. A whai fo i ele o iai so wola au auna i le atua. A whai fo i e te le fia i le atua. A whai fo i e te loa Jesu ke wiso, e te loa le atua, a le aiso wola au auna i le atua, e le aiso wola matau i le atua, e le aiso fia e ofo atu le atua, Jesu ke wiso, i lo oranga e te le talia Jesu e avea mawali i mau whaola a nao lo walo Jesu ke wiso, ma le atua, e te le sao i le langi. Amen. Most of us, we know Jesus. We know God. We call the church because we go praise Jesus and praise God. But the question is, do you have a relationship with Jesus? Are you accept Jesus in your heart? Are you we e whaier fina ngalo le atua? We e savali yala le atua? We e whamaoni i le atua? We e salamo moni i le atua? Silly na. Just because you know Jesus, you know God, doesn't mean that you're going to go to heaven. Amen? No. Ele olo lo Yesu malo lo le tue ki sao i le ola fa ba. Olo wi lo Yesu. Ma avero ola i le tua. Ma e fire fina ngalo le tua. Ma e tu mau. E te sao i le ola fa ba. Wa fo i o ngā luenga e ke whaia mō le tua. Awange e mika mika ai. Amen. Wanga o ka kou, wanga o ngi au ngā wha le tonu. Awange ia vea o me le lei ke whaia mō le tua. E whai ma me e ke mika mika ai. No. E le whape ngā tangata e ora matau i le tua. E le whape ngā se tangata ua ora mō Jesu ke wiso. O le tangata ua ora mō Jesu ke wiso e maua lalo le loto. E usita i le mana o le anganga pa ia o le atua. E whaalango lango i le mana o le anganga pa ia o le atua. Na te whaalongo po le ale fina ngalo o le atua. Tangata nā o le atua. A o le tangata e whaia le ngā luenga le atua i lona poto mo lona iloa. You're not the man of God. You're just bracing yourself. Ngā e ke saua oi e ka lai mai ma e whailo o e ke poko kuspa ia. O oe ma. You're not the man of God. You're not praising God. You're praising yourself. E loa e le anganga meo le anganga. Awangi e ngalo. E loa fo i le anganga meo le tino. E loa fo i le anganga le meo o le sau wha le tino ma le meo lo sau wha le anganga. Amen. O le fiafine. O le alii o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii e iai le sa o tonga. A ora Yesu i lo oranga. O lo ia te o le sa o tonga. Ai a le ora Yesu i lo oranga. I le o iai se sa o tonga ia te oe. Le nea fiafi. Tato a inga le nea fiafi o tato upa ma lo sina mo oe ma o le nea fiafi. Amen. Ia. Pa manuia tele le tua ia te oe le nea fiafi. E hala i lo na upu. Talo i le mana o le anganga pa ia ina ia.
Pape nao na sosoani ia te oe ma faa ma atidi ia te oe lo na upu le ne piapi. Tato a inga wo me masani. A fai o lo o iaise mea o lo o pungitia ma faa fai nga tā ilo sau i le tua. A vea nei po i te tōtuli e mai te talo i le tua. Ave i le tua o mana onga. Ave i le tua mea o lo o fai ma faa fita uli i lo tangata. Le ngata i ati oe, tonu o lo a inga. Le vā oe ma lo to olua, ai maise lau whanau. Le vā oe ma tangata, le vā oe ma le nuu, le vā oe ma le ekalesia, le vā oe ma uo. Wana o le atua na te mawhaia o na whaasa o loto i ati oe. A vea le nei afiafi, e whai ma wha ma rosi i ati oe. Ia a vea oe ma tangata e te alofa i le atua. A e fia maua le manuia ma le saorotonga o le tali o lo te talo i le atua. O lo sala mō ma e toi to tuli ma e te whaapea ifo i le atua. Yesu ke viso a fio maia i lo lotu. A vea oe mo watua. A vea oe mo whaaola i le nea fiafi. Nga lue mai le mana lo wanganga pa ia. E whai ma sosoani i a te au. Le ala i le amatanga ina o lo uolanga ma lo uola. Ta pua i a te oe ma le ofo ina atu o lo uola i a te oe. I le fiafi nei. Amen. Peo na ufai atu. E re pule a ui lau fai unga. Pule lava oe. I lo uolanga. Amen. Ara upso swani i a te oe pone. Awani a vea tuina naunga o leolanga ma fifianga o leolanga. E te mamawa i ma le atua. Awa fo ine i patanga le ti a polo e ran lo tangata. Ran lo ainga. Amen. Ai fia maua le manuia. O le manuia o le laulangi nei e alu alu uma. Amen. Au le vatu o lo tangata mo lo ainga i le atua. E te ngalue ma whaile fina ngalo le atua ma e te talo i le atua. Ia vea oe ma stangata fau ma lo ainga. E wha manuia le atua i ati oe ma wha asa o roto fo i le atua oe ma lo ainga. Te neila fiafi. Where the spirit of the Lord there is freedom. Ale iaila le anganga o le atua i ati oe ma lo ainga. E re o Yesu sa o rotonga i ati oe. Amen. Ai iai le atua i lo wolanga. E iai le sa o rotonga i ati oe. Nea fiafi whamanu i tele lava le atua nea fiafi. God bless you all. Thank you for tuning in. Taro i le atua ia whapena o na soswani i ati oe le upu. Whaamalamalama le upu le atua i ati oe. Ia, o tato upu le nā, po si tato whaamalosina i le nea fiafi ia. Ho talofa atua i nea fiafi ia. Ia, Sister Pako malo pato. Alofa atu i ati oe to fine. O manuia le atua i ati oe Pako. Lo o maua pele vanoa mo le atua. Tala lo roto i le atua Pako. Ka manuia le atua i ati oe sister. Alofa atu i a Susanga. Alofa atu i ati oe ma le olua ma le whanau. Alofa atu i a Ape ma Susanga ma le whanau. Ia mo o tau uma lo ngai LA o lea. Pata alofa atu le pokalama i ati oe sister i le nei po. O lea ia o tātou pokalama na mo le tai. Mo oe maa u le nei fiafi i le upo le atua. Tari tonu a whaamanuia uma i tātou le fina ngalo le atua. Ia malona upu le neia fiafi mo oe maa o lea. Ia manuia tele to vaenga o neia fiafi po nei po. Ia whapena o na talo i le atua ina ia ielo na puipuinga i le nei po. Ala tātou sauni tātou te malolo. Ia ulia le aso a taeao. Ia vi inga whaftai fo i le atua. Ia manuia fo i fi au mga luenga o le neiva yaso. Ia South Taimi i le toi tātou whailoa i la i lungo o tātou pokalama. Ia i le aso tofi. Ia pēa o toi le ora ma le manosi. Amen. Talo fo i le atua ina ia
whapenao na ngalue pele mana o lona nganga pa ia i le tātou por kalama, ia o wafo i le upu whaasoa, ma le upu whaamanosi, ia mo i tātou i lunga o tātou por kalama o lea whamani e te le lava lea tua i le nea fiafi, ma le tātou upu whaamanosi, ma le tātou por kalama le nā mo oe le nea fiafi, whamani e te le lava lea tua tātou toi wheiloa i le astofi, ia i le i tūlae e ono o i e valu pe o na masani ai, lea ia vi ia lea tua, in the name of Jesus, ia whato whātu fo i le nea fiafi, ia i le pāso tātou por kalama, ne tō fine ia fina manuia le nei pō, te tātou wheloa i le astofi, ia o lo i luma nei o lea, in the name of Jesus, ia vi ia lea tua, soafa i Yesu, Amene, whato whaia. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.